Mu cyumweru gishize hagaragaye abantu mu bice bitandukanye by'igihugu biraye mu mihanda mu gihe ikipe y'igihugu Amavubi yari ibonye itike yo kujya muri kimwe cya kane cy'amarushanwa ya CHAN. Ibi bikaba byarabaye binyuranije n'ingamba zo kwirinda coronavirus. Gufana ikipe y'igihugu no kwishimira intsinzi ni byiza, ariko ntabwo bigomba kunyurana n'amabwiriza ahari yose yo kwirinda ikwirakwiza ya coronavirus. Uyu munsi rero Amavubi arongera gukina. Twese tugomba kurebera umupira mu ngo zacu, kandi intsinzi niboneka tuyishimire turi mu ngo zacu. Ikindi, ntawemerewe gukora icyo ari cyo cyose cyaba intandaro yo kwandura cyangwa gukwirakwiza coronavirus. Turabibutsa ko mbere yuko Amavubi ajya mu marushanwa yakurikiza ibisabwa byose, akurikiza amabwiriza yose, ndetse no kugeza ubu akomeje kwirinda coronavirus. Umufana rero nawe urasabwa gukurikiza amabwiriza. Mu gihe dufana ikipe yacu kandi mwibuke ko nta mubare w'ibitego wakwirukana coronavirus, nta byishimo byakwirukana coronavirus, ndetse nta nakababaro kakwirukana coronavirus, uretse gusa kuyirinda umuti cyangwa urukingo. Nimureke rero dukurikiza amabwiriza yose kugira ngo ntabaringe cyangwa wowe wandura cyangwa wanduza abandi coronavirus. Amahirwe masa ku ikipe yacu Amavubi.